Kitabu cha Hagai mriango ni wahiri nguma ya hekalurisha tarehe 20 mwezi wa fungahe bwanane na kaherukira kwa nabii Hagai kiamba nina na Zerubabeli wa Shelicheli luwalwa Juda na mlombi mbom Joshua Jehozadaki nao atuosima sere uzi wambe vize kai yenu hana mtasere yari ya ona nguma ya bwanai helarisho kaloho kwanza na vino mnayonaze samba taningezereka hana kitu bwanana amba Elai makilume, hewe Zerubabeli, hewe mlombi mbomu Joshua Jehozadaki, nawe imakilume, atuosika iza insi imani kilume muhende kazi, kwani mimi bwanani haunga nani, hereza viriahu nirisho lagana nani, wakatumiro kalamu nambola Misiri, roho yangu hika izenu, kwa vije msogoe bule, kwani bwana majesha namba vivi. Sire mda mchache tu, nitukuseka heri mlunguni na insi, bahari na insi furufu, mataifa gosinda katukusa na ushahawa awosi, mandaure hahaha na niiza zenguma nyumbai visho ndo bwana wa majeshi ambajo bwana wa majeshi namba fedha na dhahabu ni mali yangu nguma nyumba ya wakati huu indakala bomu kukira yayo chahu na kaza tu haha ndampadheri visho ndo ambajo bwana wa majeshi. Mstari wa 10 bwana anaahidi kwa hasatue kaiza mwaka wa hiro utawali wa Dario tarehe 28 mwezi wa chenda bwanane na nabii Hagai kiamba bwana wa majeshi namba kauzeni alombe swali riri zuliza yo sheria kambeni vivi vize kala mtu anatukula nyama yari bindoni mwakwe unyero bindori gute mkahe edu chakura kizichogitwa edu diva edu mafu edu chakura chochosi kila chakura kizichogutwa ni robindo nacho kindakala kieri walombi makiamba hata kona Hagai kuuza kiamba he mtoze hendo mkolo kwa kuguta lufa kiguta kimwenga kahi za chakura vizicho hazo kindakala kikolo walombi makiamba kindakala kikolo be Hagai kiamba bwana namba na visho ndo marisho atota ifariri riro mbere zangu kwa hizo sima hendacho na kila kituma kibozacho sadaka ni kikolo vikara kula rero rikanani tojo mautugarisho kala kabla nyumba ya bwana kaiza akwa wakati huo mtu wera nadima kukusola msere kuna natama ya kupata magunia 200 ila akapata 10 mwingine yewera nadima kukamula zabibu kuna natama ya kupata vipimo 500 ila akapata 200 tu bwana namba kazi zote za mikono yenu nazi nonga napewa kufuisha shoza na mvula ya mawe ila kamuniyirire bule kula rero tarehe 28 mwezi wa chenda eduririkana ntototo zuluayo siku niro yukwa msinji rohe kalura bwana irikani ntototo ere manyajo mosaganika mnambeyu na mizabibu mikuyu mikoma manga na mizeituni kaiza ngukusha la matunda ila kula rero enda muhasa saro 200 hadi ya bwana kwa Zerubabeli vikara siku hiyo ya 28 ya mwezi huo bwana wanena na Hagai wa hirakiamba nena na Zerubabeli luwalwa Juda ng'ambe ni hina kutukusa mlunguni na insi ndapetula kicha enzi cha tawali ndanonga nguvu za tawali za mataifa ndapetula magariga farasi na shikari magahirikao farasi mandafa na shikari mahirikao mandalagana siku hiyo ndakuhala uwe na muhumiki wangu Zerubabeli wa Shalitieli ni kuhende ukalere pehe yangu ya kupigira muhuri maana za kusagula wana majesha namba vizho.